Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika as-salihin. Amma ba'd. Buas amban kapamuddi si Allah subhanahu wa ta'ala. At dyan isa pagsarang sukul tayo si Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyan at kita pinagkasuwa wene. Duksarta tinipun wene. Yene si tampat. Duksarta si waktu kinabayaan we Allah subhanahu wa ta'ala. Yene kwe waktu tumpuk-tumpukan tayo kwe itu ini. Buadapun daran takaletevi inme umat Islam in tumpukan inin yene tumpukan majalisul ilm yene pagtuntutan tevi ilmu asal binantu-bantu Allah subhanahu wa ta'ala duksalta sinikurityhan wene yene dukme malaikat insyaallah subhanahu wa ta'ala in kita bikemon ko itu inin kasikurityhan kita wi Allah subhanahu wa ta'ala. Me umat Islam gene kung magpaligoy-ligoy sambatan yene bahasa samahin sambat paji anas. Mabaya ko sa miyan misarane dehelu amman kapanagna tebi yene maudu. Yene si hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam amban si Ibni Mas'ud. Si waktu Ibni Mas'ud nambahayang si masjid duk sarta si bukutan ne si Umar duk Abi Bakar ubus binasa Abdullah bin Mas'ud yene si ayat suratul Nisa duk sarta ngandua si Abdullah bin Mas'ud duk sarta tek ka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ine bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam sakali takitewe dengan dua si Abdullah bin Mas'ud. Fain Rasul sallallahu alaihi wasallam sal tu'tah. Sal tu'tah. Mintel luwe ne binalik-balik po si Abdullah bin Mas'ud. Atinin painne sal tu'tah. Maku keupen si Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah masih keupen urungan ne. Ubus ine dua si Abdullah bin Mas'ud ne pung tinay si agama Islam. Pagka pagsakali ne tahala Rasul sallallahu alaihi wasallam tinuro si Umar duk si Abu Bakar bang ine dua Abdullah bin Mas'udin. Pain si Abdullah bin Mas'ud fa inne indua akun yene si waktu dinaki wa Rasul sallallahu alaihi wasallam maku ini duaanen Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqatan nabi sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannah. Ini duaanen me umat Islam si waktu ia dinako ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ngan doa maanaan ko si kami ini duaane inin magkulang maglabi pa inne Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. O Tuhanku, pen si Abdullah bin Mas'ud ye si duaanen. O Tuhanku, urunganon ko pa inne pamarat saya atawakan iman yene gay magkalostred atawakan gay magka-expired atawakan gay magkaloka hatinen yene iman asal hagit. Iyan pinako si Abdullah bin Mas'ud. O Tuhanku, urunganon ko pa inne iman yene iman gay magkaloka duk gay samiyaan magka yen iman gay magkaloka duk iman gay samiyaan
magkalostred. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad. Duk iye pa inne kasanangan atau akan kaluhayahan gepene magkabekat. Duk ine pe sikatelu duaanen wa murafaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannah. Duk bangku pain ne pasawe no pusi Rasul sallallahu alaihi wasallam silang keu ne samiaan darajat surga. Inin pinakunen ne umat Islam. Surat ne sa anun amma sawat surat ne katuan ne maluyo. Balik ko sikam duanen, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannah. Inin duanen. Maku iye silas duane si waktu iye Irak maku wa Rasul sallallahu alaihi wasallam maku iye si Allah subhanahu wa ta'ala bangpain ku penne o Tuhan ku pasaweno pusi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inin subay balik tebi indua inin ne umat Islam. Indua pinaku yene si Allah subhanahu wa ta'ala bangpain kita bi sumawe pusi Rasul sallallahu alaihi wasallam pangandua ahun di indua inin pangandaakan inin we Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ubus tegetia pinaku tebi atawakan si Abdullah bin Mas'ud. Ubus matuk kita bisa niaan ngan dua bangpain kita bi sumawe pusi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa adapun bangkeu sumawe yene si Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surga ga nenia tamanan nangkeu atawakan mulia yene minulia we Allah subhanahu wa ta'ala dalam surga ne malingkan nen yene me manusia sumawe pusi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tilawin nan si inin sa ingge ente meke kite tahinang atau akan taenan amban yene sawe Rasul sallallahu alaihi wasallam atau akan sumian ente kite tahinang pasawe pusi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Inin tilawin ne umat Islam bangkeu iyene ngan panganduaan indua iyan sumian ente kutapania sumawe sawe pusi Rasul sallallahu alaihi wasallam sumian ine ente hinangan atawakan amalan meke kutapasawe pusi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inin me umat Islam hangkan suwe panganduate Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannah. Inin duaaten sa ingge samiaan meke kitet sumawe sawe si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Et kamanama amalan manunjuki yene amalan tadauhatte duk salta bang tahinang te kapasawe kita pusi Rasul sallallahu alaihi wasallam ngeddo hadjaku magti amban yene amalan inin bang sumian kita bi makapasawe pusi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inehinang maka asek kita surga duk salta iene pinasawe kita we Allah subhanahu wa ta'ala dalam surga ne iene surga gane nia palangkeu amban iene surga palaihan ne Nabi Muhammad palaihan ne anbiya gane nia palabi surga atau akan palabi mulyana atau akan palabi in ie darajat nen in langkeu nen amban iene surga palaihan ne anbiya. Ine hinang tena supaya kita terpasawe inin maudu ten kue itu iene kafalatul yatim. Iene nipat bangkeu maka ipat iene anak ilu pinasawe kewe Rasul sallallahu alaihi wasallam si iye lai dalam surga wadapun bangkeu sumawe pusi Rasul sallallahu alaihi wasallam gak nenia tamanan iene langkeu darajat neman kau. Dehelu amban yene tapapitewi yene sikalabiyahan nipat sin anak ilu subairahu aka-akahan tekam atau akan istorihan tekam bang inenan anak iluin. Daran tapak takaletewi asal komundang kita biya me ilesutan daran takaletewi in bisara inin bang pinain anak ilu. Sumagwanen
patawa-tawa teri ini ente ininan anak iluin. Me umat Islam in iya inenan ilu bang papite sime bahasa. In inenan iluin bang papite sime hinayet. Bang hinayepin mate in sa inen. Inenan in hayepian atau kambing iyan atau kan sapi iyan ilu. Bang mate samanen kita enan ilu sumagwanen bang ina ne mamatein inenan kambing maelum iyan ilu. Kambing ilu atau kan ini kareu ilu in si manuk atau kan manuk-manuk subay samiaan bang mate in ina amanin manuk lelale atau akan manuk dendele atau akan manuk lelale manuk dendele bang mate in karuangan sama yene binisara we de annahu man mata abuhu wa huwa dunal bulug in inenan yene yatimin yene anak iluin sine mate yene samanen dehelu amban yene kabaligne atau akan dehelu amban kasubulne yen inenan anak iluin. Bisan nga mate sa ispege bang sikite ko kumalay si kami asal pakaatihan kun me keinenan anak ilu bangga na sa isa mane puro may nati sa i manuk-manuk bang duwe sa mane inenan anak iluin sumagwanen bang inenan anak ilu yatim subay bang mate iya ammanen hadja ien inenan anak iluin dehelo amban kasubul ni inen me umat Islam tege pen Rasul sallallahu alaihi wasallam la yutma ba'dal istilam. Bang ne puas amban kapanomo bongot na kanaklay atau akan puas amban kapanaginit ne atau akan yene samyaan yene puas amban kasubune gene taenan ilu inna kanakin atau akan lelaiu sa inenan niu subul atau akan sama ne ini niya maudu ten bi kue itu anak ilu inin tarabiyahan bangkew samyaan makaipat anak ilu. Baik Rasul sallallahu alaihi wasallam si hadis ne فإن أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وجمع بين أسبوعيه السبابة والوسطى. فإن رسول صلى الله عليه وسلم إن saupaman فإن ia manusia maka ipat iene anak iluin duk aku lai dalam surga kue penne sapantun sainin sehingga istayanen na iya ne pinagua we ne pinaglimbang intimbo nenduk datuk-datuk ne inin o mataha inin pinaglimbang we Rasul sallallahu alaihi wasallam timbo nenduk iya datuk-datuk nen hati kahaka sa in Rasul sallallahu alaihi wasallam we sa inin pa ne hatinen gana elet deru Rasul sallallahu alaihi wasallam asal magtapit siye lai di alam si pinasawe usi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Ubus tapi Sarah wa bin Hajar rahimahullah fa inna haqqun wajib haqqun ala man sami'a min hadzal hadis an ya'mala bihi liyakuna rafiqan nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah wa la manzilata fil akhirati afdalu min dzalik. Fa inna sallallahu alaihi wasallam yein awalang kau iya darajat nen bang kau makaipat anak ilu binasawe kau pusi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in si Ibn Hajar muallif Fathul Bari fa inne wajib ted atau akan geget ted si sine maka hati atau akan maka kalesin hadis inin subay ted fa inne hinangne duk fa inne liyakuna rafiqan nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Duk pa inne tadauhatne, duk tapasawe iya po si Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surga,
wala manzilata fil akhirati afdalu min zalik. Tukane niya pa inne salangkew-langkew darajat surga apabila kew samiaan papasawe ku si Rasul sallallahu alaihi wasallam hangkan pa inne asal suwe teed bang takale we me manusia ini hadis ini yene tapasa bangkew makaipat anak ilu pinasawe kew ku si Rasul sallallahu alaihi wasallam suwe teed hinangne. Dukta bisara pe boy bin Hajar pa inne yakti fi isbati qurbi manzilatika wa manzilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu laysa baina sababati wal wusta isbaun ukhra. Mararahine pa si bin Hajar iene talahan iene tempat nun dalam surga pagtalahan nun duk Rasul sallallahu alaihi wasallam we timbo rusamia anduk iene datu-datu no inin hatinen asal tumapit kau pusi Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila kau makaipat iene anak ilu. Si kedua hadis na umat Islam urungan tekan bisara kemon man bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si kedua hadis bain Rasul sallallahu alaihi wasallam kafilul yatimi lahu aw li ghairihi idza taqallaha ana wa huwa bil jannati kahatain. Ini apa Rasul sallallahu alaihi wasallam in manusia makaipat anak ilu makaipat makanak ilu sali dusamian si kamanakanne atau akan anak saline, atau akan anak siitne, anak danganakanne, anak lahasyane, anak usbane samian, atau anak saddi, anak dumain samian usbane, bang tege katale usi Allah subhanahu wa ta'ala duksata ini patwe na inanak inin, binisara we Rasul sallallahu alaihi wasallam pinatengge we na intimbo, nen duk datu-datu na inin, kahatein pinatulullahin. Aku pene duk iye kahatein kwe pene sapantun iye ne timbo ku inin duk iye ne datu-datu ku inin hatinen gania pag eletan de Rasul sallallahu alaihi wasallam asal kapag sawe siye lai dalam surga lai si elu akhirat. Ini na umat Islam apabila kau samiaan makaipat yene anak ilu asal hajjem Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ini tamanan lang kau pahala apabila kau samian yene sumawe pusi Rasul sallallahu alaihi wasallam tegegan ini tamanan salang kau lang kau surga yene bang kau tapi si palaihan ni anbiya. Bu adapun dumen ni hajja me ngipat kau we make ni hajja kau sumawe pusi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dumen ni hajja we syarat subay ni hajja kau makaipat me bulanan tahunan atau akan sampai samen mate me anak iluin make tedon win pahala inin. Dumain hajja me umat Islam. Walaupun hajja pamakitenu si anak ilu. Weha pangadatan nun siya duk maase keu siya atau akan isamiaan. Ulungan no me bang atau akan melolipat me isnobil. Tantu-tantunin magpahala keu me umat Islam. Bain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man massa ra'sal yatimi lam yamsahu illa lillah. Kana lahu bi kulli sya'ratin marrat alaiha yaduhu hasanat. Sine-sine pain Rasul sallallahu alaihi wasallam ngantanan atau akan muus-muus hajja bukok na kanak yene ilu bukok na kanak ilu pus-pus ni hajja samen maase dumen samen asenen samen karena Allah subhanahu wa ta'ala pagta kitene anak iluin uneti kana tapangurung ne ubus pinuuspu hajja wene in bukok nele sarta maase iye inurung we Allah subhanahu wa ta'ala pahala ini pahalanen ni umat Islam tiap dalam babukok makalaray iene tangan ne mamuus iene bukok nakanakle inurung we Allah subhanahu wa ta'ala pahala hasanat atinen kahapan ekka dumen para rambua iene bukok we dambua isa pahalanen sa tiap dambua bukok hasanat dinama ni andang asal ekka hasanat dumen pahala dambua bang keu makalaray bukok yene nakanak ilu puus no hadja maase keu nasa ingene ente bang ne tatabang no yene anak iluin ien at maase adda keu duk pinuus we no lambahan bukok nen inurung keu we Allah subhanahu wa ta'ala pahala di kulli ine pahala nen
Di kulli sya'ratin marrat alaiha yaduhu hasanat. Inurung keu samyaan para dalam babukok nili kahapan. Kahapan eka para dambua. Dumen duwe telu eka para dambua bukok nili. Asal banes manamalan pahala ni umat Islam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ahsana ila yatimin aw yatimatin inda kuntu ana wa huwa fil jannati kahatain. Duk sine samyan pahap ne in palanginen atau akan pahap ne samyan yene pangadatan nen atau akan maase si yene anak iu pania kupain ne aku antara nenduk aku penasu sallallahu alaihi wasallam dalam surga kahatain pinateng gene buene timbo nenduk datu ne inin hatinen gania eletan deruk rasul sallallahu alaihi wasallam asal magsawe-sawe si lai dalam surga. Lai siye pinasawe we Rasul sallallahu alaihi wasallam we Allah subhanahu wa ta'ala dalam surga pinasawe tini anbiya ni umat Islam. Ien dumain tekatauhan nu we nabang nekeu walaupun pahap-hap nu haddain pangaddatan nun yene simi anak ilu pinasawe ke we Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buadapun bang sikite simi lahat ni umat Islam tabiya si makahinang iyahin. Bang ne samyan ne takite me anak ilu. Iyu ne samyan dusingan si me kalsaralu. Atau akan iulu si me magpakulimus. Sinatik hadja we me sinduehin. Sinatik hadja tege bahasa garunya samane garunya usbane pagsumbungan ne. Puada pun ne umat Islam. Dumen heti suwe satik teri bangnya kita teri anak ilu. Suwe kaasean teri. Tegein anak iluin bang taurung kahapan. Tantunen inurung kewe Allah subhanahu wa ta'ala kahapan. Duk sarta ini kahapan pinangurung Allah ta'alahin. Pinasawe kewe pusi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pinabetad kewe iene dalam surga. Iene surga gania makabut ne. Iene palaihan pinkemun ni anbiya. Duk tasabut sa diriwayat amban si Abdullah bin Abbas radhiyallahu an fa inna sallallahu alaihi wasallam fa inna man qabada yatiman bainal muslimina ila ta'amihi wa syarabihi adkhalahu Allahul jannata albattah illa an ya'mala amalan la yufar. Fa'in Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis Abdullah bin Abbas. Sine fa'in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngeddo samyaan anak ilu atau akan inadapte duene. Ineddo wene bino wene haplumane. Ini patwe kahantang anakne. Pinakan binadjuan nuksalta pinainum. Ini nang samyan inesep kue kahantang anakne tantunen ine pinangurung Allah subhanahu wa ta'ala pahalain pinaase kue Allah subhanahu wa ta'ala surga magtuy. Dumen bino magkulibutan, dumen bino maglibutan, sumagwanen bang tabut mate diretso ya inisi we Allah subhanahu wa ta'ala dalam surga. Malaingkan nen pain Allah subhanahu wa ta'ala bang kaniyaan nen isap maghinang amal getawa minaap atau akan getawa inampun tantunen gay samyaan pinasik surga. Sumagwanen panggaru keu magsirik si Allah subhanahu wa ta'ala. Lugaru niya samen makastanya yanu sawenu tantunen keu derecho keu padalam surga na umat Islam bang keu makaipat yene nakanak ganya samane. Ine pinaase ko Allah subhanahu wa ta'ala magtuin ye makaipat yen anak iluin surga malaingkan nen bang manusia kapag sirik si Allah subhanahu wa ta'ala kay samian tumuhut lai. Yen bang niya manusia bakas numba si talsan ubus buta awut ye mate gaya kapag taubat si Allah subhanahu wa ta'ala bisan teisab dangibu yene taipat ni anak iluin geru masih taeddo na iniya pahala inin. Dukinete bang samyaan isab yene manusia bakas kaanya ya sawene bakas makaeddo hakpong tinaine sali rusamen amban behene duk amban tanganne
ga tumuhot yene si bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam pinaasek surga magtuy. Sumagwanen ine samian tegge yene si kaidatin usul penne hakul ibad mabniun alal musyahah. In iye kapatut yene manusiain asal subay teet pangurungo. Kwe menia makasta pangutangan no. Kapangutang kepisali rudam buah pilak limesin saben bang kaniaan nen inenan utang buta abut ke usamian mate ga tabayaran nu bisan pedangibu samian atawakan mek 2.000 ekkahan yene anak ilu taipat nun gekeu masih umasek yene si hadis si yene pinai Rasul sallallahu alaihi wasallam yene pinasek surga magtuy. Demikian nen duisap komenia bakas taurung nu atawakan yene taeddo nu manuk a di zaman nu pe subuh-subuh menia tu matapitik nu painte yene manuk a buka kabayaran nu us maka aipat keu anak ilu bang keu samian tabut mate buka keu tapangurung nu iye hak yene bakas taeddo nu lei ga kabayaran nu manuk bakas tatang keu nu lei ga ruisap taeddo we nu in iye pahala yene pinain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang luisab ne umat Islam. Nanti ini kita bitawa, tabian ada bang matawain. Bang luisab niya bakas yene kalimutan nu. Yene manusia talimutan nu hadje koknen atawakan ine samian pangalimut nu sawe nu katauhan biru bang ine limutin. Yene limut kinabunsian nu sawe nu talimutan nu. Duksal taabut keu mate gak keu minap we talimutan nun atawakan gak keu kapaku ampun si talimutan nun. Gak keu pain umasek yene si bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam adkhalahu Allahu jannatal batta. Ge keu pinaasek surga we Allah subhanahu wa ta'ala magtuih malengkan nen bang dalilan manuknian ileng nisan keu dahu lai yene dalam narka jahannam neke teddo nuin pahala ini. Me umat Islam ini mangipat anak iluin atau akan makite hajjasin kahapan te si me anak ilu tantunen het ne umat Islam asal hajje manamal in pahala nen niya tu history takaswaku true story numen hinang asal aahin ne mismo in mamagakahin pain ainin si waktu ya diki fa inna kuntu sagiran fakana takau fi nafsi maukian aziman. Di waktu ku pa inne diki niya pa inne rambua pa inne waktu pa inne asal gepen ne takaipat ku sampai ku hadja agen penne matei ge pa inne awa hadje yene awa peddi nen pa inne atawa kanawa yene hap manamal yene ilabean ne inin niya penne bakas umatag si aku gepen ne takaipat ku inin ne umat Islam pa inne si waktu ko pa inne diki gane niya pa inne inaamma ko gana ne pa inne inaamma ko gana nga gastuhan ako uhus bang samiyaan me letuele ne atawakan salung-salung ine hinang aainin ituro amban Syria ine samiyan hinang aainin nengge ku hadja pa inne si higat ye pene si pagdagangan sayo do pagdagangan ye pa inne pagdagangan me buak kayu atinen anak ilu iye ubus nengge hadja ye samen si deluhan tinda kwe yene dai sabi ye maku sumagwanen ko istel matanen bang pa inye inurung we me yene magdagang inin ubus sampai hadja samian me kohap pinarialem yene me buak kayu inin duk sarta yene bang niya nilai ko istel buhuk inurung ne samiaan we me yene sinduehin atawakan we dapu yene tinda inin inurung pinangurung we sidakan yene mengistori inin yene hawa iya penne hap parasahan kun agen geisat ku penne palak su penne sumagwanen penne nangis pangatian kun awa iya penne hap parasahan kun bang ku penne ta urung we umus nambua waktu me umat Islam Peke sa ini hadja hinang nen kabael uduk hadja ye tapakan we nengge ye si deluhan tinda ubus niya samiyaan yenem magtinda men mati anak nen kue sapantun yene kue hadji nen ubus pagsakali mate in anak demian
ipinangurong si iya in me badjuin, duk me badju iya ne badju ne maandang iya badju da kanak andang mamatay miyan, pinangurong si iya kemon duk salta inurungan me sin, duk salta mole inda kanak inin duk puhe mata ne nawakek nen. Ine bisaranen, sa inne, sakali pa ine si elewid, inase kwe ko pa ine in badju iya ne nakanak sadak kasi ako inin. Ine bisaranen pa ine, pawallahi, wajadtu ladzatan fi nafsi la ansaha wa qad shaba sya'ri wa qad balagtu minal kibari ikiya. Ye pagsakali inase kwene in badjuinin si elewid, ine elew pagkekegan we kemon muslim, si elew hari raya bang sambatanten, si elew pagkekegan we muslim, inase kwe nakanak inin, yene we anak ilu ini pinangurung si iye, yene samian ga iye bakas makalesa kwe hap parasahan nen. Yene bangkew tapangurung, kapaurung, atau akan kaurungan, we yene anak ilu. We yene ikaw bangkew anak ilu. Nabang kaniyaan nen me umat Islam, in manusia inin, in anak iluin kegan bang ye taurung no, malingkan demikian nen luisa bin Allah subhanahu wa ta'ala asal mas lawi sinnanen si ipun ne bangkanyaan nen ipun nen nabang iene si pagkasine duk demikian nen iene si dende si aasamyaan ilu. Demikian nen umat Islam 10 menit sa dumen ne hadja in iye pag iye dumen ne hadja in pag-ipat anak iluin, we suga ni hadja ipat mo binuhap puma, sa in aturan nen niya samyaan pag-ipat anak ilu, yene binistara we de antadumma hadal yatim ila baitik. Yene samyan edonu in anak ilu iyan boonu hap puma no, dambuha ini manlabean in istel, yene pag-ipat anak ilu. Duk si kadue samyaan pakai donu in pahala, yene magnapaan tunfika ala hadzal yatim daruriyati hayatihi. Yene sadakkahan nu atawakan gastuhan nu hadja in iye anak ilu iyan si kemon kalagihan ne si buhay ne we me painte kinakan ne duk badju ne duk iye patinnaan ne maka edo kew pahala. Si kadua me umat Islam lagay pandak waktu ten paedo ten hadja inin yene si disar si kadu si katelu yene tarika atau akan labean pakai dote pahala yene si anak ilu yene samiaan dende balu fa inna sallallahu alaihi wasallam fa inna kahatain aku pain Rasul sallallahu alaihi wasallam insa upamahankun duk dende pa inne aku pa inne duk dende badui atau akan gene samyaan nugle gene bang pinayam we pa inna sallallahu alaihi wasallam timbo ku inin duk datu ku inlay de dalam surga sine indende inin me umat Islam yene dende imra'atun amat min zawjiha wa taraka laha sibyatan sigaran habasat nafsaha alaihim hatta banu aw matu. Sine indende inin pinasawe Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Yene samyaan dende mate samyaan in iye elanen ubus tege anak siye diki duk salta ga ne bisan ga ne bisan pikir wene me mamorakin, ga ne bisan pikir wene me ngarendehin, ga ne bisan pikir wene me mangadangin, ga ne bisan pikir wene magteksi etdihin, ga bisan pikir wene bisan mamayam lain, sabab ka iyene panguntune in anak de inin, ine pahalanen, inurung pahala, we Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, binasawe pusi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duk si riwayat sinduwe me umat Islam, yene si pasal dende balu fa in Rasul sallallahu alaihi wasallam ana awwalu man yaftahu babal jannati illa anni ara imra'atan tubadiruni dukhul al jannah. Fa in Rasul sallallahu alaihi wasallam ne umat Islam
Aku pa inne tagna teen ngalukan lawang surgain si elu kiamat. At inenggan niya umasik de hello pa di alam surga malingkanen Rasul sallallahu alaihi wasallam malingkanen pa inne niya pa inne dambua dende asal ngalupug aku atau akan niya pa inne dende ngalupug aku atau akan ngalumba aku paare si aku agen-agen pa de hello pa asik surga. Bisa diriwayat teh tuzahimu katifuha katifi fa'akulu laha malak waman anti. Sisa diriwayat agen-agen pa abein bahaden deinin pusibah Rasul sallallahu alaihi wasallam asal agen-agen padehen lupe. Yesu pusi Rasul sallallahu alaihi wasallam pa surga. Jelai hello kiamat malingkan yene den deinin asal pa abe si bah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulali Rasul sallallahu alaihi wasallam bang sine den de bang ine ne samian hinanganne bang wei pabe pusi Rasul sallallahu alaihi wasallam asat agen padahal lu ke pasek surga amma Rasulullahin. Ubus inilah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malak wa man ant sine ke Rasul sallallahu alaihi wasallam ko ajaib Rasulullah ubus inilah wa ne bang sine. Sine ke upene rende keu sallallahu alaihi wasallam. Ini bisara dende inin ana imra'atun mata zawji wa qa'adtu ala aitamin li. Aku pa indende inin sine indende samyan asal magkinaagen ten asal agen pada hello pusi Rasul sallallahu alaihi wasallam pa asek surah sine dende inin ambat dende inin misara bang sine iye pa indende inin pusi Rasul sallallahu alaihi wasallam silawang surga. Yene pa abay patuhut pusi Rasul sallallahu alaihi wasallam palayalem surga sine indende inin pa indende inin aku ne pa inne dende mate penne in elakun umus pa inne ga mararahi si aku yene manuglein ga ne bisan tapikil we ku pa inne magpalmanisin ga ne bisan tapikil we ku pa inne mamorakin pal sababan amban yene bisi kusamiaan si panguntulan anakku yene taamban we elakun. Ya Rab mayam bekam in pahala yene samiaan tumente we anak sabti anak ne mismo me umat Islam gane wene tapikil yene mangadangin ga tapikil wene yene mami halela yene ganti elanen sumagwanen bisi iye si panguntulan anak ne ine pinangurung we Allah subhanahu wa ta'ala pahala lai si eleu kiamat pina abe iye pusi Rasul sallallahu alaihi wasallam duk agen te pada helu amban pusi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada alam surga. Ya Rab, payamanum dire bangsa ingge yene hadje pahalanen apabila kau samiaan maka ipat atau akan maka urung kahapan yene si anak ilu. Murah-murahan me umat Islam bang pain niya samiaan taeddo tebi yene si mauduinin. Bang pain isab samiaan sige ne kite bi makaurung bisan sa dambua bobot bang niya takite tebi yene anak ilu me maglarean si meteng kalsara dusingan ka isab amahan tebi atawakan ielubak tebi atawakan kuku tebi sumagwanen sapunu hadja atawakan maase keu hadja si anak ilu si anak ilu inurung keu Allah subhanahu wa ta'ala pahala duk bang tasapunu hadja in bukok nin salta maase keu siye inurung luisat keu Allah subhanahu wa ta'ala pahala si tiap-tiap dalam mabukok ne inurung keu pahala banes we Allah subhanahu wa ta'ala. So me umat Islam gene kung magpataha ini taabot waktu ten bang nialay samyan kumulang magsatambahan di atau ambat sa tambahan ne bang nialay isang maglabi kam sa mandakan ne magugu kamahapan si kam bang nialay bisara maglabi tabubalik ko from head to foot makuku kamahapan si kam amban betis sikok maid ne ko si kam wa kulu kauli hada walhamdulillahi rabbil alamin sakupun